Marun semaha si kite kebi saramata ne sombang kapia sumunara tatahuran ding naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. Suolong manda ke eloka puro telune burang uhente taung 2022 tatembo u pengangandungangi kite mengumpai de matokasa. Pebawasan kite kau bakeng bo urarung buke Efesus pasale kau pae ayat kapitune sarang kapuro wenungi. Arawe nase bawihing kau bakeng bo urarung buke Efesus pasale kau pae ayat mapropa sarang mapuro rima. Kere ini bawirane. Tangu ikite ute warinewe wedang kere mangarario tarawuo ipe darerehe waringu ipe daruruhe angin tamai ramahi kahiyang selihu haging tentiro mengakara. Isire kai makaparida tau mata waringu pengangakari sire. Kumbahang kai ikite harus be mapakaraheu katulida ningang urarong unau na pene uka kendaga. Haki uene ute surarong patiku munare ikite kakak dengu mang kakak suku kerei Kristus na koa tembo ikite. Jamaatu mawi kekendaga surarong areng mawu Yesus Kristus. Sembau tatialang mangarario darodo kai wedang tawe maka petatarahinong pinile ni hino arautala. Mariga kabintaugang, mariga lai mebarui, waring wene mangarario manghinong bihingang mata timada. Memamohe buka Efesus ne sau negeli uingata sutau matang sahani susoang Efesus. Nakoa timonang surat ini. Kamageng ikite mabasa darohong buka Efesus ini. Ikite seng makatinana makasipira. Utimonang surat ini kai tau mata telang. Katewe kata telang umur tanakoa ukurangu kata telang kakanua. Tentiro ni habaru memamohe buka Efesus tengade maraheu mengingatau tau sahani susong Efesus barinewe rarodo ku mariga kawintaugang tentiro warine ku tawe katengade. Sembariau isire hinong makoa tau mata matogase mengumpaide subawerang hengetang. Tau mata matelang suka kanoa tawe kawintaugang. Tawe mabono tatape maturende. Tau mata matelang mararingha suhengetang mau suka tengade makwa bihing kapiange suapang tau mata matelang. Tentiro ini nakwa papukoena arau endumang. Tade ui kite makahengang. Ui kite kai tau mata matelang ku hinong matatape pengangumpoe dang kite tau mata kai pinile. Barine be seng nakwa tinentung ku seng ene bo utetae kakakoa ukebi tau mata. Susembekane ikite kai mawara untung. Batu ikite nigelirang utogase su tempong ikite mekamai orelai menarakangu biah ini tinalung sumananaguang. Kaki warone mapulu arotala maeng tala ikite masilaka arau maeng mapulu mau metahu tenda baugi kite. Amin. Sarang ini pengangendungan ikite suara seini abeki wure melike, subscribe, lai pahia sutau mata warine. Waringung su tempong ikite mengarap bahagiang su munarang tatahuran ding naung ini ikite mengarap bahagiang surarungu pelaha baru Injil su kanal YouTube YKB berang sangiha. Mau mengaramata si kite kebi marun sema. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.